bitekerezo gato umutwe w'iterabwoba washinzwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 umutwe wari waracitse intege ndetse ugana ku ndunduro. Uyu munsi wongeye kwiyubaka mu buryo buteye ubwoba, ufite abarwanyi ibihumbi n'ibihumbi, ufite intwaro ziremereye ndetse ufite n'inkunga ituruka muri leta y'igihugu gituwe n'abantu barenga miliyoni 100. Ibi si inkuru mbarirano, nukuri gusharira kugezweho. Ni gute Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe uyu mutwe wa FDLR akawugira ingabo ze bwite? Ni bande bayoboye iyi FDLR muri iki gihe? Ese ubundi umugambi wabo wo gutera u Rwanda ugeze he? Baje kwa ikaze muraho neza nshuti bakunzi ba Pilot News TV, murakaza neza rero muri inkuru yacu yihariye y'uyu munsi. Ni buri mushya hano kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru n'isesengura ryacu ryimbitse. Reka twinjire mu mizi y'iki kibazo. Reka dutangire ku mibare, kuko imibare ni igibeshya. Ubusanzwe abantu benshi bibwira ko FDLR ari agatsiko gato k'abantu bihishe mu mashyamba, barwaye kandi badafite imbaraga, ariko sibyo na gato. Amakuru yizewe y'iperereza yemeza ko kugeza muri Kamena 2025 FDLR yari imaze kwiyubaka ku rwego rwo hejuru cyane, aho yari ifite abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. Uyu si umutwe muto, iki ni igisirikare cyuzuye. Kugira ngo twumve uburemere bw'iki kibazo, mu Gushyingo 2025 umuvugizi w'uyu mutwe mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Octavien Mutimura yasohotse mu bwihisho, yiyemerera ku mugaragaro ko bafite abarwanyi benshi cyane kandi bafite ubushobozi bwo guhangana n'uwo ari we wese wabagabaho ibitero. Ibi ntabwo ari amagambo gusa, kuko ibi byatumye n'umutwe wa M23 ufata ibyemezo bikomeye. Reka nkubwire impamvu. Ubwo bahoze ari abarwanyi ba M23 bongeraga gufata intwaro mu mpera z'umwaka wa 2021, abantu benshi bibwiraga ko barwaraga n'ingabo za leta ya Kongo gusa, ariko ibintu abantu batamenye nuko intego yabo ya mbere yari yo kwirukana no kurandura FDLR ku butaka bw'abanyekongo. Impamvu nuko uyu mutwe wa FDLR wari warigize akarakagehe, ukomeza gutoteza abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi mu bice bitandukanye bya Kongo. Banyagaga imitungo y'abaturage b'inzirakarengane, bagafata abagore ku ngufu ndetse bakica abandi mu buryo bw'indengakamere. M23 rero yabonaga ko niba itikuyeho cyangwa itaranduye FDLR, ubuzima bw'abatutsi muri Kongo bwari buri mu kaga gakomeye. Aha rero reka tuvuge ku bayobozi n'uburyo uyu mutwe wubatse. Icyo gihe mbere y'uko imirwano ikomera, abarwanyi benshi ba FDLR babaga mu bice bigize pariki ya Virunga, cyane cyane hafi y'ikirunga cya Nyiragongo. Iki gice cyari cyarabaye nk'icyabo bwite. Umutwe w'iterabwoba wa FDLR Foka uyobowe mu rwego rwa gisirikare n'umugabo witwa Pacifique Ntawunguka, wigise izina rya General Omega. Uyu General Omega si umusirikare woroshye mu myumvire y'iterabwoba. Yabaga mu kigo cya gisirikare gikomeye cyane cyari cyariswe Paris, giherereye muri teritwari ya Rucuru. Aho ngaho Paris niho hari ibirindiro bikuru by'uyu mutwe. Reka dusesegura imiyoborere yabo uhereye hejuru ukamanuka. Imiyoborere ya FDLR ijya gusa neza n'iy'ingabo z'u Rwanda zatsinzwe, izi zizwi nka ex-FAL. Abayobozi benshi ba FDLR mu rwego rwa gisirikare n'abahoze muri izo ngabo za ex-FAL mbere y'1994. Urugero ni General Omega ubwe yabaye Lieutenant kugeza jenoside yakorewe abatutsi iri kurangira muri Nyakanga 1994, ubwo yahungiraga muri Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Muri iyi minsi General Omega ntabwo akora wenyine, yugirijwe na Major General Cyprien uzabakiriho uzwi ku izina rya Ave Maria. Mu rwego rw'iperereza rya gisirikare izwi nka G2 cyangwa bita Military Intelligence, FDLR iyoborwa na Brigadier General Sebastien Uwimbabazi uzwi nka Nyembo Abdallah. Uyu Nyembo Abdallah afite inshingano zikomeye cyane, kuko ari buhuza ibikorwa by'abarwanyi bose ba FDLR bakorera muri za Masisi ndetse na Warikare. Naho kubijyanye n'ibikorwa bya gisirikare nyirizina ku rugamba, G3 cyangwa Military Operations, ibyo biyoborwa na Brigadier General Rusiye Nzabanita.
hari n'ikindi gice giteye ubwoba kurusha ibindi, ishami ry'abarwanyi badasanzwe cyangwa abo bita special forces. Iri shami rizwi cyane mu mpapuro nka CLAP, riyoborwa na Colonel Pierre Celestin Rurakabije wahawe izina rya Simba Guillaume. Ku rundi ruhande rwa za special forces havugwamo n'undi mugabo witwa Colonel Gustave Kubwayo wise Sirikoff, unavugwaho kuyobora imwe muri secteur cyangwa mu masekteri cyangwa ibice binini bya gisirikare bya FDLR. Reka twibaze tuti ni gute uyu mutwe ukomeza kubaho, ni gute uyu mutwe ukomeza kubona urubyiruko rwinjira mu gisirikare cyabo nyuma y'imyaka 30 basohotse mu Rwanda. Igisubizo kiri mu icengezamatwara cyangwa brainwashing, aho mu myitozo n'amasomo yose abarwanyi bashya ba FDLR bahabwa ntabwo bigishwa kurasa gusa, bigishwa urwango, bategekwa kandi bakabwirwa ijoro n'amanywa k'abahutu aribo bonyine bakabaye bayobora u Rwanda, bityo ko bagomba gukora ibishoboka byose bagafata intwaro bakisubiza ubutegetsi i Kigali ku ngufu z'amasasu. Ibi byongera kubiba urwango ruteye ubwoba, ivanguramoko rishingiye ku macakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside yimbitse mu mitwe y'urubyiruko. Aya mahugurwa uko bategura imitwe y'abarwanyi atangirwa mu bigo byihariye biyoborwa na Brigadier General Mutunzi Bernard uzwi nka Manzi. Ibi byanemejwe n'ikinyamakuru mpuzamahanga gikora inkuru zicukumbuye cyitwa Africa Intelligence. Ibyo bigo by'imyitozo bisurwa kenshi kandi mu buryo buhoraho n'abayobozi bakuru ba FDLR kugira ngo barebe ko brainwashing iri kugenda neza. Uretse uyu Manzi havugwa kandi undi mugabo wari ukomeye witwa Colonel Protogene Ruvugayimikore, we yigeze no kuyobora za special forces mbere yuko yishwa n'abandi basirikare bagenzi be bwite mu Kuboza 2023. Ruvugayimikore yari kwisonga cyane mu bashyiraga icengezamatwara ribi mu barwanyi bashya. Ibi bikorwa byose rero bifite aho bihuriye na politike y'umutwe, bigenzurwa n'umugabo uri hejuru y'ibyo byose, akaba ari perezida w'uyu mutwe Lieutenant General Gaston Iyamuremye uzwi cyane nka Victor Byiringiro cyangwa se Rumuri. Hano ni inkuru ihindura isura ikanatera ubwoba. Uko FDLR yinjiye mu bufatanye na leta ya Tshisekedi ni ibintu byateguwe mu rwego rwo hejuru. Mu gihe umutwe wa M23 yoburaga imirwano, FDLR yari yaratakaje abayobozi benshi bayo bari bakomeye. Yari yaratakaje mu rwego rwa gisirikare umuntu ukomeye nka General Sylvestre Mudacumura wari waravanwaho cyangwa wari warishwe, itakaza no mu rwego rwa politike umuntu wari ukomeye nka Inyasi mu Rwanashyaka wari perezida wayo mbere. Icyo gihe FDLR yacitse intege, ibona nk'amahirwe adasanzwe yo kwegera ingabo za Congo FARDC, dore ko izo ngabo za leta zahoze zirwanya, noneho bemeranya gukorana nk'abavandimwe. Kuki ingabo za Congo zemeye gukorana na FDLR? Impamvu nuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC zizeraga zikanemera ko FDLR ari umutwe ufite uburambe buhambaye, icyo bita experience mu kurwana intambara zo mu mashyamba y'inzitane ndetse n'intambara zo mu misozi miremire. Ikindi kandi FDLR isobanukiwe neza uburasirazuba bwa Congo nko mu kiganza cyabo, kuko abayobozi bayo bamaze imyaka irenga 30. Ibi byabyaye inama ikomeye y'ibanga yaje kujya hagaragara muri Gicurasi umwaka 2022 mu mujyi witwa Pinga uherereye muri teritwari ya Walikare. Habaye inama idasanzwe. Iyi nama yahuje imitwe yose yitwaje intwaro, inahuza igisirikare cya leta ya Congo, aho uyu mugambi mubisha watangijwe biturutse ku gitekerezo cy'umugabo witwa Major General Peter Chirimwami Kuba wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru icyo gihe. Muri iyo nama yitabiriwe n'abahagarariye FDLR byeruye, niho hafatiwe imyanzuro ikomeye, umwanzuro udakuka wo gukorana ku mugaragaro. Imitwe yose yasobanuriye ko igomba gushyira hamwe kuko ihuje umwanzi umwe, ariwe M23. Muri icyo gihe ingabo za leta ya Congo zasezeranyije abayobozi ba FDLR ko bazajya bahabwa imishahara kimwe n'ibikoresho bya gisirikare bishya. Umwe mu musaruro mubi w'ubufatanye wagaragaye mu Kwakira 2023, habaye igitero simusiga cyagabwe mu mudugudu witwa Nturo muri teritwari ya Masisi. Muri iki gitero harimo abasirikare badasanzwe ba leta,
no kuvuga abo bita Special Intelligence Unit za FDLR bari bayobowe na Major Peter Kubwe bafatanyije n'aba Special Forces ba FDLR bari bayobowe na Lieutenant Noheli Nyiringabo uzwi nka Seigneur Digel, ndetse bakaba bari kumwe n'imitwe y'abanyekongo izwi nka Wazalendo. Uyu mudugudu wa Nturo wari utuwe n'abiganjemo abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Barawutwitse uragurumana urashyura kongoka. Ubuhamya bw'abarokotse iki gitero bwemeje neza ko cyagabwe na FDLR ifatanyije na Wazalendo, ariko bahagarikiwe byuzuye n'ingabo za Kongo. Gusa nubwo bakoze ibyo byose, iri huriro ntibyaribujije gutsindwa, kuko AFC M23 yakomeje kubambura ibice byinshi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo bituma FDLR n'ingabo za leta bahungira mu gice cy'amajyepfo hafi cyane y'umujyi wa Goma, bashiga ibirindiro muri Mubambiro mu ntera y'ibirometero nka 20 uvuye Goma, batangira kujya bategura ibitero bahuriyemo bose hamwe. Mu ntangiriro z'uyu mwaka turimo wa 2025 2026 ubwo M23 yari yarahindutse ndetse yiyongereyemo Imbaraga ikitwa AFC M23 yakajije ibitero muri teritwari za Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Ibi byatumye General Omega wa FDLR n'abarwanyi be bakwira imishwaro, bamwe berekeza muri za Shingisha muri Masisi, abandi basubira i Warikare. Muri iminsi nyariko ziperereza zikomeje kugenda zijya hanze nk'uko tumaze iminsi tubibagezaho, zigaragaza ko FARDC igikorana byeruye na FDLR kandi ko iyi mikoranire yageze ku rwego rwo hejuru cyane, aho leta y'Kinshasa nyirizina ariyo iyigiramo uruhare rukomeye. No kuvuga muri iyi mikoranire ntabwo ari aba officers bo muri Kivu y'Amajyaruguru gusa biyemeza ibi, ahubwo biva i Kinshasa. General Omega yahaye Brigadier General Uwimbabazi G2 na Brigadier General Nzabanita G3 inshingano zo guhura buri gihe bakaganira n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Kongo ngo bategure ibitero. Urugero rwa hafi muri 2026 umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo ushinzwe ibikorwa by'iperereza Major General Jacques Ndulu Charigonza yageze mu mujyi wa Kisangani, atangaza mu itangazamakuru ko yaje gusenya no kurandura FDLR, ariko abakurikirana ibintu bemeza ko byari ikinyoma cyambaye ubusa. Amakuru yizewe yemeza ko icyo gihe General Major Charigonza yahuye mu ibanga rikomeye na General Omega wa FDLR, baganiriye ku buryo FDLR igomba kwinjira mu bice bigenzurwa na AFC M23 kugira ngo leta ya Kongo ibone ko ukibwira umuryango mpuzamahanga iti twebwe twarananiwe kurandura aba bantu kuko baherereye mu bice tutagenzura. Byari uburiganya bwa diplomasi gusa. Major General Charigonza yageze Kisangani tariki ya 29 Werurwe, ariko icyabaye nyuma y'amasaha 48 gusa nagahoma munwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe mu cyumweru gishize yasutse ibanga hanze, atangaza ko nyuma y'ayo masaha 48 gusa FDLR yahise habwa intwaro nshya zigera kuri 700 na leta ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati, kandi aya ni amagambo yo bwite: ntihashize amasaha 48 ku itariki ya 31 bohereje indege za Warikare zijya gutanga imbunda hafi 700 kuba FDLR zamurikiye amafaranga amasasu babiha FDLR, kandi bari bamaze gutangariza amahanga ko noneho babirahiriye bagiye kurandura umutwe wa FDLR. Ubu n'uburyarya buri ku rwego rwo hejuru bwatangajwe na leta ya Kongo. Mu gusoza iyi nkuru yacu rero, ni byiza kumenya ko mu gihe umubano w'u Rwanda na Kongo wazambye bikomeye, Perezida Felix TSHISEKEDI wakomeje kwakira Kinshasa abanyarwanda bafite umugambi mubi wo guhika ubutegetsi bw'u Rwanda. Urugero rwa vuba nuko yakiriye umuhungu wahoze ari Perezida Juvenal Habyarimana witwa Jean-Luc Habyarimana, yanakiriye abandi bantu bahoze muri leta y'u Rwanda ubu bari mu buhungiro. Si ibyo gusa, amakuru ahamya ko TSHISEKEDI yanahuye vuba aha n'abahoze mu buyobozi bukuru bwa FDLR ubwayo. Urugero ni umugabo witwa Faustin Murego wabaye umujyanama wihariye wa Inyase mu Rwanda cyaka igihe yari akiri perezida w'uyu mutwe.
Tshisekedi kandi yahuye n'undi witwa Tade Kwitonda. Uyu akaba ari umugabo ushakishwa ndetse akaba akurikiranwe n'ubutabera bw'Ububiligi ku ruhare rukomeye akekwaho kuba yaragize muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Urabyumva namwe rero bakunzi bacu, ishusho y'iki kibazo nuko FDLR itagifashwa mu rwego rwo hasi, ahubwo yahindutse nk'igice cya leta ya Kongo ubwayo, aho inabona intwaro, imishahara ndetse na support ituruka ibukuri Kinshasa, ndetse ikifatanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda bose. Ese wowe urabona ute iyi mikoranire y'ingabo za Kongo na FDLR izarangira ite? Urakeka ko imiryango mpuzamahanga ibibona ariko igahitamo kwicecekera? Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comments section down below, dusangira ibitekerezo, kuko uko byagenda kose gukorana n'umutwe washinzwe n'abakoze jenoside ntabwo bizigera bizana amahoro mu karere. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.